Jurasimul Puarong along Tovar Kangkir. Hamran Nong Sopi Government Higher Secondary School along HSLC asat lang kitok kicheng. Amreng Sika Parong along APHLC Central Committee abitung atum kahumri daw. Karbi Anglong live kilang do anarat phanstame ingdeng phokebrai si Karbi risolim sorong aje kardom pajereglo tangte pinya birtang ton pen arjpanik tha nijang Karbi Anglong pen hojai ahoyalong arnivang hum pharo dampar pen sangti ke ponajo adung ke do araratum tovar ke do ke thak akisung chichak nanglo lason si raratum thurpak pen tovar pi karangkha sai deng ponang koklopusi pachini pon Kupiliaro yakung mathauria long sangti kar thanga gari ke pon ong jok tovar hingno thailo lapen tovar kaya porta adu jangplungan lo lasi thang ni phai grade 4 ni Jurasimul Padimalong rathur pakpen tovar karang khasai tami klemnang koklo non hedjong hojai district MLA Ramkrishna Ghosh arangli adi maklongan humri damsi damlo alangli humri dam det pen aphianta alam patoi tisi Lanka Ranger Manikchon Borwa lapen DFO Dinaratum Ajwana Luta Sangti Paroi Ponbomna nasila bangso jok pini tovar rang khanang koklo pusi rartum chithan pon কালিলৈ ওলাই আৰু মাথাৰিটো এনেকৈ বেয়া হৈছে যে আগন্তুক দিনক যাতে আমি মান্দুলি গাঁৱটো চাগে নাপাম ফ্লাডত এসপ্তাহমান আগতে বিধায়ক মহোদয় আহিছিলে ইয়াতে ডিএফও ৰেঞ্জাৰো আহিছিলে আহি পেলাই বিধায়ক মহোদয়ে নিজে এই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি থৈ গৈছে মাথাউৰিটো চাই পেলাই কিন্তু এতিয়ালৈকে সব চুপ আছে আকৌ মাথাউৰি খুলি পেলাই কিবা থাৰ্ড পাৰ্চন কিবা মানুহৰ জৰিয়তে এইটো মাথাউৰিটো খুলি পেলাই আকৌ বালিৰ বিজনেছ চলি আছে গতিকে আমি এইটো পাৰ্মানেণ্ট এটা সলিউশ্যন বিচাৰিছোঁ আৰু বিধায়ক মহোদয়ক আমি আহ্বান কৰিম যে বিধায়ক মহোদয়ে যাতে কথাখিনি আগন্তুক এছেম্বলি ইলেকশ্যনত কথাখিনি উঠায় আৰু এইটো এছেম্বলিত উঠাব লাগে বিধানসভাত উঠাব লাগে কাৰণ ইয়াতে বহুত মানুহৰ জনজীৱন নষ্ট হ'ব ইয়াতে প্ৰায় ৩-৪ হাজাৰ মানুহ ফ্লাড এফেক্টেড হ'ব মান্দুলি এখন আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত গাঁও যি গাঁওখন ধ্বংস হৈ যাব এইবাৰ ফ্লাড দিলে কি জানে ধ্বংস হৈ যাব বহুতখিনি মান্দুলি লৈ গ'ল ২৮ৰ বহুতখিনি লৈ গ'ল এই বালি খনন কাৰ্য আমাৰ মাথাউৰি ইয়াত আমাৰ MG নগৰ কাম চলি আছে কিন্তু MG নগৰ কাম হোৱাৰ পিছতো এই ৰাস্তা যিখিনি গাড়ী প্ৰায় ডেইলি 200মান গাড়ী চলি আছে এই ৰাস্তা ওপৰৰ যিটো ৰাস্তা আছে সেইটো মানে সিহঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এইটো মাথাউৰি যিটো ধ্বংসলীলা হৈ আছে এই ৰাস্তা যিখিনি আছে এইখিনি শেষ আৰু মাথাউৰিটো পুৰা মানে শেষ হৈ গ'ল গতিকে এইটো ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া সিদিনা ইয়াতে আমাৰ হোজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক আহিছিলে আৰু বহু মানে ৰাইজ আহিছে খেৰনি পেন মহান্তেৰন কাৰ্বি আংলং লাইভ Hamren Government Higher Secondary School along kadokave bangpharo phora thongkebrake thomatum pen HSLC asat langketok kechengpon Kithurmi Lokicharli Klimsomar ingdeng kep mate class 10 atum kedamtang surihinira inkorapli kecharli atumaphan matriculation asatlang mate high school living certificate mate thihek pen HSLC asatlang Hamren Rongsupi Hamren Government Higher Secondary School HSLC examination hall along thang ni phai grade pho surihinira inkorapho chengponsi therepo chiklo ni phai ki thom an HSLC exam surihinira inkorapho ki tokponje phan ke pathika tengsi patumi pen chingponlu adapor phai troxi rachiti ma por pen Hamren Rongsupi ang kangpi ronga tokan open usumar apia potum nang chithondonin tilo labangso satlang mi sen pen ki pachun ponje phan HSLC examination center in charge Singkro assistant center in charge Banghini Joysing Lengpen Biswabandhu Thapatum aphan arpu piponlo anparta invigilator pen grade 3 grade 4 tum chitodun HSLC asatlang ki pachun pameja phan kadukave bangthong kebrapli ki piponalong halpu administration lapen law and order tum pensitame ki ton kilang chari peduponsi ingsam jin pen HSLC asatlang ki tok chingponlo HSLC examination center along Klem Bangphu Krishna Prasad Sharma pen HSLC asatlang ki tok abaha anparta akisunga puthak phirang kiang no namthe chipaklang HSLC asatlang ahok perpen ki toki unang thek ki klang pamija phan arona teng inut pen inut pinsor lo tuma phan kilang tar lip det pensi
holaru pedam long lo kicheng siani KSA Hamren head branch atum pen a hirjumi pidun pen kolom setame bipajerdun halapu West Karbi Anglong Digital News Forum mate WKNDNF pen kichenglok hamphang song tum pen tarpang thek tardun si hirjumi pidununti pining surini rain korapho Hamren ong supiang kang pen HSLC asar lang kadukave bangpharo phora thongke ba ke thom pinsor ro ke tok aphai longpon thengpia keng ke bab oi akeng kati kokla pen Hamren Medical along BG saline GP bompen kiso bang photum aphan sitame kitoga warsai ki piapot apiapotum aning arong pen kiru piponlo হিচাপে আমি যিখিনি সুবিধা দিব লাগিছিল কিছুমান আমাৰ অসুবিধাও আছে যেনেকৈ এতিয়া ৰাস্তাৰ কাম কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি থকাৰ কাৰণে আমাৰ বাউণ্ডাৰীটো কিছু অসুবিধা হৈছিলে যি নহওক আমি টেম্পৰেৰী বাউণ্ডাৰীখিনি বনাই লৈছোঁ আৰু ৰাস্তাৰ কাম চলি থকাৰ কাৰণে পলিউশ্যনটো যথেষ্ট আছে এইটো সেইখিনিতো এতিয়া উপায় নাই কিবা এটা ভাল কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান অসুবিধা আহি পৰে সেইখিনি আমি অলপ কেইদিনমানৰ পিছত বা অহা বছৰৰ পৰা এইখিনি গোটেই ঠিক হৈ যাব দ্বিতীয়তে ইয়াত আমি যিখিনি ফেচিলিটি আমি ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগে টয়লেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা পানী বা যাৱতীয় মেডিকেল ব্যৱস্থা এইখিনি আমি কৰিছোঁ বৰ্তমান আমি গম পোৱা মতে দুগৰাকী ছাত্ৰ এই বেমাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও সেইখিনি ব্যৱস্থা যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মেডিকেলক খবৰ দিয়াও হৈছে সম্ভৱ তেওঁলোক আহি আছে এইখিনি আৰু যদি বাই চান্স কিবা অফিস প্ৰশাসন আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে আমাৰ স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে আমাৰ চেণ্টাৰ কমিটিৰ সকলো সদস্য আছে আমাৰ বিধায়ক ছাৰ ৰূপসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া নিজেই ইয়াৰ সভাপতি চেণ্টাৰ কমিটি গতিকে তেখেতেও খবৰ লৈ আছে বুজ লৈ আছে আমাৰ লোকেল MSC হেডচিং ৰংফাৰ ছাৰেও খবৰ লৈছে অলপ আগত টেলিফোন যোগেও খবৰ লৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ লোকেল MSC তথা EM কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আমাৰ মহচিং টিমু ছাৰ ডাঙৰীয়াও খবৰ লৈ আছে चाहिए चलना क्या चलेंगे अरे चलेंगे कि पास इनिंग थे माँ you is there any hope yes okay all the best thank you okay what about you how's your preparation okay Socheng constituency APSLC presiden hui hin pen nili ki pugangtung jela sonlo pining aningkan angkang pi labangso matric exam ki pi akorte inggil doan fanstame nili ning che perfect la pena tumfan arnan hirjume nang hangpilo nangli tum labangso asar lang ki pi akorte inggil tum asdame nangli tum apai apo atum aphan nangli tum nongme wanpinon la pen nangli tum apirthe labangso apirthe longke nangli tum hello isia flower amirapu akeme na tum ke plagnon labangso apirthe long montena tum akit ke kakere pangti tum katu ge tum tu warang tulanglo piniarni labangso apirthe long yetum Hamren la pen Karbi Anglong West Karbi Anglong along yetum kacing thudung de ra bangke kit nina bangke kit hekere la puson ahok pet asong japo ke klang ple pen yoksi kit hekere kabelo posi la non ake kit thurni aw yetum la bangso sat lang ke tok akor ting yetum ana pangsi ni lining ke the nang litum sila bangso pil the long ni sen atuwar ni sen isian ni jok piason klang ko peti ni lining ke part kiasi Hamren aru pen pini Sadlang mate HSLC a candidate appearing candidate to ara first time da Hamren center long itu isi hirjume paje don mate pini labang so exam ke togya phak kolom isi sibes tame itu kadu kowe la bang tharu phora thongke ba ke thom also mar tom phan itu keron pachitang no asi alang itu labang so exam sadlang ke tok an pen besen ni pen pachun nun la pen mithang ko an ma atelan che paklang nun ko la pen labang so a exam ang tonta ladak Hamren center ki atum an a student an mang ke pass ati pusin gitu ning the pono la pen anam resume idung Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong lai Lakha Sirkep Amreng constituency ke parlo seka parongalong APHLC song pen thang ni phai krep phuani humri tamsi chethan chimmo majaime kedengpo Bangso jaime galong Ligias Milik pen me chipain phupon si aluhi sarpoman pen APHLC mai phu jai kathar
IAS retired Bikram Hanse, Vothar Langso LAC President Lovelin Hanse, President APHLC Number Sirkep Amreng Constituency Committee, James Phangcho, Secretary APHLC Lakha Sirkep Amreng Constituency Committee, Sikap Arongasar, Mirdo Longpak Arongasar Lapen, Pinangan Ari Sangho Tum Chitongdun. Labangso Melong Pen, K Songbong Kaikia Mata, Nang Pachibuhong Ver Lake, Bongo Senato Mabidi Pusi, Bikram Hanse Hin Pen Tantikang no. Lapen K Songbong Kachibuhong Abang Ington Nangji, Athe Lahaike Bongo Senato Mabidi Pusi, Jai Kathar Hin Pen Tan Pachini Pontu. Lapen Kilika Porahut, Hore Joy, Oke Tangka Paroi Si Penke, Vote Jogdunang Niloputa Pachini Pontu. Lapen Assam CM Himanta Biswa Sarma, Conrad Sangma Lapen, Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Hangatum, Give and Take Policy Long, Rida Kachipito na Port, APHLC Atum, Jongsi, Jakong Kivang Lote, Insect Pidak Poputa, Tante Kangro. Edlo la salam. Give alo hedi, Pidunet lo hedi la so area ke. Election da bang si claim po la ke. La si non police da na Karbi Anglong police ke da ke wang vedet lo gente. La pen wang hai hedet lo damri pusi ke pupu ke police tumta. Karbi Keroni body, Keroni ke do, ki jiriken deng a police tumta pu bethe wang ri pusi puturong titi puloge. Alang li tumta wang vedet lo pugente. Forest tumta wang vedet lo. Lapen revenue mondol tumta wang hai hedet lo gente. Athewa pidun et lo ke Tuliram Rong hangsi. BJP tum se pidun et lo gente itu made. Cuma tum han pidun det lo gente. La hello. Ange komat lo pidun lo ke. Komat lo la BJP romal pe hai. Karbi tum mo vote ki pidun dun ke. Hala vote ki pidun an tunge ki pidun na tum lo la det ke si pidun na tum lo la BJP pan vote ki pidun an na tum ke rong khang pai song po pan lo la ke chuma to mata chini la ke thong nok be ta hadak si ke do lo kang kapang ok hot ke itumari chu jantari chu karbia jantari chu kapang ok hot ke silet pen wang po hala dak si ke do titi la an ke la ke do dame kai ke mata lo itumarong lo seta office campaign jok ahut pen ke ha silet dam nang kok titi alang litum seta hala daksi ke do binong adim lo koring khang lo hala hu adim ke itum nang pitu nang gi pura pupede ba punang ji bule ni puali seta at least thanin ke thanun dop nang ya porlo je hala tun hala antan ni tum loti seta non nge nang tum si do tip lo mati dakta ni tum hanak pe do long non he puan ke pudun tami ke mati di neli ke chumang do man pudun at lo asilong ta pudun lo ake the to man pulong lo la salam Ange itu mange ki gip pulo gip abange ki pi abange pidet lo te ka bange non anta vedet te ka bange hala khana para borni hat pen hak khana para ke do anadim hala ke karbi etum dimoria karbia rajol hala da Amerika bi etum chi hang piklo amanon ke te ka hoda bange hala da ka bange bongo sena Bihar sena Marwari atau apa? Lepas Asamis tu man pidet ada apa? Non kan kita mau lepas ke cingkiri kita ceton tu dah. Lepas si isi aja sungguh, lepas si jauh tu nang tengok. Lepas si an kasih pang sami pang seklem bom lo, sami asapet ta cipla kan nang ke itu insambin bentulong populo, sami cipla nang net bom lo. Duraper nang bom lo bang atum ke, sami lagi duraper nang bom per hai pain nang tet pulo nang pan erlo, lepas si kuson ma setelah dah non ang litum miskapa kedo keda Karbi Anglong binong na bonta Karbi Anglong usen litum ke citin lo seta hala dak keep and take bang litum hala dak cipi yer bang ciin dak ke Karbi Anglong mesti citin lo nang litum ladak choklem chodam long pena nang pasik sak don nang litum pha pasik sak bang thuge lo phe lo komene bang ri chupan pho puron ke kapapang bang ling kang tang bang ling pra bang ling la sosi cikem dak anti punon ta litum adim ke News report Karbi Anglong live. Dilai Police Station angkang thang ni pai krepo arni kang sama por malom ihuma bike registration number AS21L5396 Dimapur anat pen manjanat ke dambo mahut kiri ka kuruk donahut abangalong kipatu ponjoy home thom drugs heroin neponlong lo Bangso drugs Dimapur pen Morigaon an kapili jelam do drugs alin kadukave gram highway tokbor ke thom truck lapen hithia dor lage lak hini Kaching nang cek atumamen lake Habibur Rehman lapen Mujida Begum Banghini ta Morigaon sorpusi pulis atumpen pachini pondo
SDPO Bukajan OC Dilai ke do hutsi ka dukave asai chipari deng pon. News report Karbi Anglong live. Jirikindeng adum arai malo Meghalaya State Pen nang Parlosi akimi constituency Mukro Baratupu MDC constituency akimi kaselama puthak hamphang songatum phirangkya mai kangnipong. Lasomsi Nijang Karbi Anglong district ang kangalo Meghalaya State Pen jirikindeng adung arai malo marong Meghalaya State Pen nang Parlosi akimi constituency Mukro Baratupu MDC constituency akimi kaselama puthak hamphang songatum aning samse pen phirangkya mai ingni ponlo alang letum kaning je pon alam the na puson henlo te athe pela mangke kicheng si bang iltung ki pugang tung mangke tim Karbi Anglong ke Japon ake hai tuliram long hang ake hai omor sing kiso lapenan parla tim Karbi Anglong atum anatum alang litum Karbi Anglong along le chejor det la kache jor bange kapre kali la bangke amethang aing hoi ajakong lapen tangka mahajoine si jasemet pet bangke Karbi Anglong along le chejor det piposi Karbi Anglong le along le chojor det lapen piposi chojor det buki punang kong mabangke pini arni amta non hejong non soluk sodak dokok soluk sodak mukro kali lo halapu border pen kilometering koera pho angkang jirikindeng nang le kai umkhirmi nang lit et mukro umkhirmi nang lit et jirikindeng nang dai kai an hadak election campaign Jaintia Hills long labangso district councils alang litum akili ke do mate hala so election a campaign nang kilut lapen a candidate mata Karbi Anglong long ke do abang thi lapen an pada campaign mata dak umkiru jirikindeng nang dai kai ansi dak campaign nang kilut nang ceng tanglo tangde pini rina terang pi kona to ke doke pini tuliran ong hang ke hai pini kona to ke doke pini omor sing tiso ke hai pini kona to ke doke athe pi bangke pini arni anta Karbi Anglong autonomous council kacharitum amnek kabe chekrong et anu kangthong chekrong et lapen kache charchi lapenan parta akeng ari kabe chekrong et kupia podma polotang te pini lasipunan koklo Karbi Anglong autonomous council kachari ke Japon ake hai tuliran ong hang lapen ari sanghotum Karbi Anglong along li chojor det son na pe do la election campaign la pen non ni letum kajunong bang ke pu jirikendeng ana tu pensi candidate tame hala pukit hurdun lason sike theklong kache pati dun sike theklong lasi labang so la so election nang bi mate la pu la dak pen kache pati juna bang la bang ke unconstitutional la pen lage illegal lage aron kali lasi pini ani niletum Karbi Anglong autonomous council tim Karbi Anglong phan karjuna ko bang ke lalo alang tum pini ani anta angho ching pudun bang hayang be alang tum dak local representative EM Rina Terang Piak Haipili Punon MLA Robsing Teron ka Haili Punon lapen tim Karbi Anglong tum alang tum MP CM tum anta pini ani alang tum angho ching pudun hayang we alang tum lam thisi cepak lang hayang we bangke matha me melo alang tum la bangso give and take pen tong la long le bangke alang tum che jorde lo Meghalaya phan West Joint Hill phan pijar lama puta arjume melo Khironi pen mohanteron Karbi Anglong live Pinia berta ke lapan si kang ton poniklo kartong